no kuvuga ngo nabajijwe ikibazo inshuro irenze imwe, munyemerere nkibasubize, kandi nakibajwe n'umuntu urenze umwe. Nanone hari umuntu witwa Godfrey General Niyombare, abantu baramaje ngo ese Marite cyangwa se Prophete Marite mwana w'Imana Niyombare koko azaba perezida twari Burundi? Tubwize ukuri nk'umukristo. Icyo nakibajijwe umunsi urenze umwe. Undi muntu arambwira ngo umuntu witwa Bishop Buhungu ngo yahanuye ko General Rwasi niwe uzaba perezida nk'ufite ikirangantego cya Bibiliya CNDD-FDD kagira inkona. Tubabarire utubwize ukuri. Ndumva ngiye rero icyo kintu kugisobanura. Abandi nabo barambwira ngo CNDD-FDD, ese umuntu witwa Reverend Ndikuriyo ko ari we muntu bashaka kurokirita nk'umuntu watwara CNDD-FDD, Marite ukaba warahanuye ko CNDD-FDD akayo karangiye cyangwa ubuyobozi bwayo buheze burangiye. Uratubwiza ukuri, uyu muntu Reveriyani nawe azatuyobora? Ndabibazwa imbogisi. Undi nawe arambwira ati uwitwa Generali Arenga Iyome cyangwa Guillaume Bunyoni. Bwana Marti, tubwiza ukuri, perezida muri aba ninde? Perezida muri aba ninde nk'umuhanuzi? Koko bamwe barananze nyine nk'umuhanuzi abaye igihe kirekire i Burundi, nk'umuhanuzi buno ufite priorite yo kuvuga, cyangwa se ukaba ufite oda wahawe n'ijuru, cyangwa se ukaba ufite ubushobozi bwo kumenya neza umurongo n'umugambi w'Imana. Ninde perezida tukwiye kwitega muri aba? Ese nanone nta n'umwe urimo muri aba? Ni ikibazo cy'amatsiko nyine. Eske twasengera nde tuvuye mu rungabangabo muri abo ngabo uko mbavuze uko mbatondetse? Eske ninde twashyigikira? Kandi nanjye hano ngiye kwinjira nyine muri uko gusigura mu minota mikeya inda tubandanye n'ubutumwa bwiza. Mugabo twibaze ngo, cyangwa se reka fungura urubuga muri comment, nanjye nzareba. Ubwo tubikuye imbogisi kuri WhatsApp tubizanye hano, njyewe yenda ndavuga naka, noneho nanjye nzareba no muri comment wowe uzandika n'uzatora n'uzahitamo. Ubwo tugiye mu matora rusange, bariyamamaje bose nk'uko nakibajijwe n'abari mu ntara zitandukanye ndetse n'abari diaspora rwose, ndetse hari n'abanyarwanda babimbwira bakambwira ngo Marite ubona ari nde washobora gutwara abarundi bakabona iterambere bakabona amahoro ndetse akabaha ubutabera buboneye kandi bukwiye? Ninde? Rero umutwe umwe wigira inama yo gusara, kandi ahari abagabo ntihagwa ibara, ariko aho batari ngo ibara riragwa. Kandi nibyo ko kurumva nta gihugu kibaho kitarimo abagabo, n'urugo rutarimo umugabo ni ikibazo, n'ubuzima butarimo umugabo ni ikibazo. Nanjye ndi umugabo uhamya Kristo, ariko mu bwenge bwanjye, mu mashuri yanjye, mu buzima bwanjye sinkwiye kugira irindi jambo mvuga ntarasenga. Umwanya dusenge. Mwami Yesu ndakwinginze uyu mwanya dufashe mu izina rya Yesu Kristo, tugiye gutangaza ibikomeye iby'abandi batinye, ndetse tugatangaza ubutumwa bwawe mu ijambo, mu butumwa ndetse no mu biyago, mu izina rya Yesu Kristo. Twebwe tubure woboneke, tube mikrofone nawe uvuge. Ndagushimiye rero, duteye intambwe imwe, duterere 99 mwami. Uduhana umugisha na mwene data uguteza ugutwi, kandi tugira ibihe byiza, kandi duhana inama n'ingingo ndetse n'abashinga ntahe. Ntiyabitwe mu izina rya Yesu Kristo, ahubwo icyubahiro ni icyawe iteka ryose. Amen. Aba bashinga ntahe bose rero, utaraba umushinga ntahe yenda navuga nuwakoze nabi, nabakoze nabi bose, ubwo ntabwo ari abashinga ntahe. Rero ninjya kuvuga ngo Rwasa
muranyemerera ntabwo nahita ndudurira ko Rwasa ni muntu ki, ntabwo muvuga nk'umurundi, ndamuvuga nk'umuhanuzi, muvuge nk'umuntu usenga. Na Bunyoni nuko si muvuga nk'umurundi kuko mwe mubazi kundusha. Ntuza Godfrey Niyombare si muvuga, ndamuvuga nk'umuntu usenga, si muvuga nk'umurundi. Na Bunyoni nuko, na Rwasa nuko. Ubwo rero nimba vuga nagira umuntu uza kumbwira ngo ntabwo bazi neza, ngo nubavuze neza, umwe nge ni mudoma ko cyangwa muvugaho, ubwo uko mbivuze nuko nyine. Mugabo wavuze n'Imana koko, bamwe baranavuga bati Dawidi n'uyu, bakanabyemeza. Harimo abahanuzi benshi bagiye babyemeza ku izi mbuga ngurukana bumenya ati n'uyu akadoma ko n'uyu. Umwe wari mu bitaro ariko twiteguye ko ari bugire mitende hama akagira gukira akagaruka. Mu buzima twarabisengeye n'ubu tukimusengera mu izina rya Yesu. Turahera inyuma rero, ntabwo turi buhere imbere. Ndahera inyuma, ndahera kuri Reveriyane Ndikuriyo. Uyu ni umupapa urengeje imyaka 50, ukuze, w'umukukuruke, warashwe inshuro zirenze imwe. Wivugira uti narashwe inshuro 8. Muri disikuru ze ukunda kuvuga ati Bunyoni twamufunze kubera ko muri CNDD-FDD mu mugambwe twafashe ibihano tubifatiye abantu, ashaka kubafunguza. Nta nubwo bafunze Bunyoni bamuhoye ubutunzi no kunyereza itunga rya leta nk'uko bivugwa, ahubwo ukurikije ibyo uyu mugabo Reveriyane Ndikuriyo yatangaje, bamuhoye ko yashakaga kuvuguruza ingingo bafashe, akazi opoza cyangwa akaba opozisiyo yabo. Noneho rero uyu munsi wa none mwasabye uwo mugomba kujya musengera. Uyu Reveriyane rero ni umuntu rwose nta neva, nta Reveriyane rwose uri butware igihugu cy'u Burundi. Icyo rwose bivuze nkemanga, nta Reveriyane uri butware igihugu cy'u Burundi. Donc nta 20, nta 20, byose ni ibya 20. Ntaho bivuye, ntaho bigiye. Ubwo ntusobanure ko Reveriyane rwose mukuri kwanjye ntagiye kumuvuga byinshi. Reveriyane ntabwo yaba perezida ngo ayobore igihugu cy'u Burundi n'ubundi cyahita kigenda n'ibisate bibiri, abatutsi ukwabo, abatwa ukwabo, abahutu ukwabo, ari Reveriyo uyoboye. Cyakora akagaruka nanone akavuga ati turumwe ntacyo bidutwaye, bonjour umuhutu, bonjour umututsi, bonjour umutwa. Ni ibisanzwe, bo babyita ibisanzwe. Mpamya ko aho nta cyahinduka nanone kuri Reveriyane. Nitugaruka nanone uraza gusanga Reveriyane ikintu yashyira imbere rwose. Mpamya ko nawe ibineva yagiyemo ntabwo yabijya ku ruhande, ni ukwiteza imbere nabe. Abatumva ibintu kimwe nawe inkota yabimanitse, kubica nta mbabazi. Ingoma ya Reveriyane yakwica, yajya yica benshi rwose. Nibi byo gufunga ari Reveriyane ntabwo Bunyoni abafunze, kuko aravuga atapfuye naho se mwe muri kuvuga ngo arafunze, yapfuye. Donc rero Reveriyane ntabwo ari perezida. Ndagaruka rero ku wundi wa kabiri ari we Bunyoni, ndabashigaje abandi babiri. Bunyoni abaye perezida w'u Burundi, ikintu cya mbere, Bunyoni ni umusitari ku gipimo giteye uko. Ni umuntu rwose wikundira ubuzima bwiza n'umuryango we. Twese turabukunda twese, ariko hari umuntu ukunda icyo nakwita nabyita ikise, ku buryo nyine agira ubuzima busa n'ubwa Diamond, bwa ntuzuye w'umugande Chameleone, ku buryo ejo agura Brabus, ejo akagura indege yo gutembera, kubaka pisine kuri etaje hejuru yo kujya akiniramo. Arenga iyome Bunyoni. Uyu nguyu abaye perezida wo gutwara igihugu rero, uretse ko biragoye rwose, biragoye koko. Ni umwe mu bantu nawe 2015 bakoreshejwe bitari bike kuri guverinoma ya Nkurunziza, ari abapfuye,
hari abanyurujwe, hari ubutabera. Guverinoma ye muri CNDD-FDD yari yabashyigikiye, uretse ko bamwihindutse, yari yabashyigikiye. Hari abantu bambwiye ngo Bunyoni ngo Imana yamuvuzeho imubwira ko azaba perezida. Ubwo nacyo ndakibahaho umucyo. Generali Bunyoni rwose ndakibahaho umucyo cyane rwose. Kandi arimo abantu bitiranya ibintu, ugasanga aho kugira ngo ikintu ukirebere mu kahise naho kiri n'ahazaza, akakirebera ahantu hamwe gusa, hamwe ukamera nk'umuntu nyine uri kurebera ikintu muri televiziyo. Oya, turebera ikintu mu buryo bubiri. Bunyoni ni umukirisito wo muri CNDD-FDD, nawe ufite imigenzo n'imihango n'imico, nta cyahinduka kuri guverinoma ya Bunyoni. Cyakora Bunyoni igitoro mwakibona n'amahera mwayabona. Bunyoni n'ingenzi zakiyongera babereye perezida, yafungura ibyo bintu rwose, yabishobora. Diplomasi mu bubanyi n'amahanga Bunyoni yari abishoboye. Ariko Bunyoni nawe mu bijyanye n'ibiturire no kwigwizaho ubutunzi, ntabwo Bunyoni yasigara rwose. Hano rero nimuza guha Bunyoni ubuperezida rwose, muze kumugira perezida mwebwe. Ariko Imana ivugaho iki Bunyoni? Iramuvugaho iki Bunyoni kugira ngo Bunyoni abe perezida? Ibintu Bunyoni asabwa ni ibihe kugira ngo abe yaba perezida? Byamusaba kuba iminsi amaze hariya mu mpimba yarihanye, agahabwa ubwo buntu twebwe yenda tutaramenya cyangwa twamaze kumenya ku rwego ruri hejuru cyane. Noneho rero ubwo Bunyoni icyo ni kimwe yasabwa, kuba yakihana agatoranwa ahagereye mu mpimba. Ariko ibyo kuvuga ngo yatoranyijwe atarajya mu mpimba kuba perezida, atarashyizweho na Pierre Nkurunziza, kuko Bunyoni yafashije Nkurunziza mu bintu bya kudeta, muri biriya bintu byo guturisha akajagari kari mu gisagara, bakoze ibintu byinshi cyane. Niba icyo gihe rero Nkurunziza atarakugize perezida, buno isezerano buno CNDD-FDD imaze kukurwanya bigeza. Isezerano niba uriherewe muri gereza, sahize igihe ntirirangeraho. Niringeraho nzababwira, ariko buno ntabwo nzi ko Bunyoni ari bube perezida w'igihugu cy'u Burundi. Nta makuru ubwo yandi naba afite. Cyakora ababyeretswe, ababibwiwe, ababifiteho amakuru, excuse-me, pardonnez-moi, hari igihe wasanga bibahiriye. Ndagaruka ku mushinga nahe witwa Agathon Rwasa. Agathon Rwasa nawe CNDD-FDD yaramurwanyije, ishyaka yoboye CNDD-FDD irarisenya. Agathon Rwasa aba umuntu navuga w'ikimenywa bose mu Burundi no hanze Burundi. Rwasa arazwe no ku rugamba. Rwasa biriya ba Neva bavuga, biriya ba generale bavuga, ba Reverend kuri abo ba Bunyoni. Rwasa ku mbunda, ku rusasu, Rwasa nafandi. Rwasa nafandi, nta n'agatoki agira. Kandi Rwasa ntitunaziranye cyane nk'aba bandi. Aba bandi bo turanaziranye, ariko Rwasa nkubwije ukuri kurusa ni umusirikare nyine. Rwasa rero politike yiwe ntisohoka, ntabwo ari international ngo uvuge ngo Rwasa ngo perezida wa Kenya baraziranye, ngo wangora, ngo Zambia, ngo rererere. Ngenda se mwe ntabwo ubura inshuti, nawe urazifite hanze, nanjye ndazifite. Ariko Rwasa Uburundi yazamura cyangwa yazahura cyangwa yateza imbere Uburundi bw'abarundi n'ubwahe n'ubuhe. Rwasa uyu munsi wa none afite amahirwe bose, afite amahirwe. Rwasa arugaranwe, n'Imana agiye imubwira ngo ndakuzigamye. Bunyoni iramubwira ngo ndakuzigamye. No mu masezerano menshi abo bagabo Imana agiye ibagarukaho, ibazigama kandi bereka urukundo, ntawamenye iki babikiye.
n'iki zabakoresha nibyo, ariko Rwasa ni muntu ki? Ese Rwasa azaba perezida w'u Burundi? Rwasa ashobora gutwara Uburundi? Uburundi rero ni ingarukaho, nawe babuguhaye wabutwara. Ariko mwibuke ko Imana yimika abami ikimura abandi. Ese Imana niyo yimitse Rwasa? Ese Buhungu ibintu yahanuye nibyo? Rwasa azaba perezida? Ntabwo ndi buvuge ngo Buhungu yaravangiwe cyangwa yavuze ukuri. Ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Ese Rwasa niwe Dawidi Imana yavuze? Icyo navuga ngo oya, Rwasa ntabwo ari we Dawidi. Ariko no kuba perezida, ntabwo mvuze ngo Rwasa ntiyaba perezida, simvuze ngo na Bunyoni ntiyaba perezida. Ahubwo ese niwe Dawidi gena hanuye cyangwa niwe Dawidi Imana yavuze? Rwasa. Ariko Abeli we yahanuye avuga ngo niwe Dawidi Imana yavuze, ngo Imana ngo yaramubabariye, oya, ngo Imana ngo yisubiyeho, ngo yatoranyije, ngo Rwasa, ngo Rwasa. Abo bose nkubwiye nta n'umwe urimo witwa umwami Dawidi. Noneho ibyo kuvuga ko bagiye kuba perezida, perezida yaba n'uw'ijoro rimwe, perezida yaba n'uw'indwi, perezida yaba n'uw'ukwezi, perezida yaba n'uw'umwaka, perezida yaba n'uw'imyaka 50, perezida yaba n'uw'imyaka 5-7. Nkurunziza yabaye perezida w'imyaka ingahe? Se ntiyabaye n'umwe wundi mu Burundi ari n'umuperezida niba yarayoboye indwi imwe, niba ari ebyiri. Ibyo impamvu ntahita rero nataka abahanuzi ngo mvuge ngo muravangiwe. Hari igihe igihugu ashobora kukirarana ntakiriranwe, hari igihe yakimarana indwi ariko ntakimarane ukwezi, ariko aba yabaye perezida. Kuko ubu uyu mudamu wo muri Tanzania ubu yanditswe mu mateka ni perezida. Burundi bwagize nabwo umuperezida w'umumama. Yego rero icyo bishatse kuvuga ni iki? Aho sindi buhinjirire cyane. Genda babwira rero umwami Dawidi, uw'Imana yavuze ngo uyu ni umwami Dawidi, uyu ni umwami Dawudi cyangwa se Dawidi. Ndagaruka ku mushinga nahe nanone. Rwasa ntabwo ari we Dawidi, ubwo nanone icyo tugishyize pembeni. Ndagaruka ku mushinga nahe witwa uyu bamwita Ndera Apu Godefroid General Niyombare. Yateye coup d'etat 2015 irapfuba, ashyigikiwe n'Abanyafurika, ashyigikiwe n'Abanyamerika. N'Abanyamerika rwose, Abanyaburayi baranarengana. Iyo coup d'etat ni y'Abanyamerika, kuko ndibuka ko rimwe umudamu we yigeze Godefroid Niyombare yigeze amara nk'ukwezi niba atari 2 adatonda ku kazi. Impuzu ze bazinika, yajya kujya ku kazi umugore akazinika, dira Abanyamerika bayirimo batitera coup d'etat. Ndetse Niyombare mpamya ko Niyombare rwose ntabwo ari ibintu yateguye imyaka 2. Ayo makuru rwose mpamya ko abayavuga siyo, ntabwo ariyo. N'Abanyamerika bishakira guhindura ibintu muri Afurika, bagakura aho bashaka bagashyira aho bashaka, none bakaba bafite abo bari bukoreshe nanone bari hafi aho. Reka nibyo kandi si ngombwa, reka nikomereze jyaho narinde. Uyu mupapa nawe rero, hari abarundi benshi bavuga bati rwose kaze neza, udukiza abadede, ututabare kw'iyi ngoma, udukize iyi ngoma, tumerewe nabi, turarushye, ni ukuri turaharenganiye, twumve dutabare. Donc nawe nabigusobanuriye, ashobora kuza akaba perezida rwose, ariko si we Dawidi. Unyumve neza, ntabwo ari we Dawidi. Ye rero mu butumwa mfite nakuzanira, ntabwo ndi umuntu urya ruswa ngo mvuge ngo famiye ya Bunyoni irankunda, ngo famiye ya Rwasa ngo ntiteranya nayo, ngo famiye ya Niyombare ngo ntiteranya nayo. Oya, abo bose nta n'umwe Imana irambwira ngo Dawidi n'uyu. Mu inzozi, mu ijwi, mu ijambo, nta n'umwe ndabona ngo Dawidi n'uyu. None hari n'abarundi bari kuvuga bati icyo dupfa nuko byahinduka gusa, CNDD-FDD kavaho hakajyaho abandi. Nibyo koko uyu munsi wa none rero, jewe mu makuru ndimo no mu masengesho tugomba gufata muri iyi ndwi,
harimo amasengesho yo kumenya neza umuntu mugomba gusengera, umuntu mugomba gushyigikira nk'umwami Dawidi. Harimo amasengesho yo kumenya itariki simusiga, CNDD-FDD, n'ukwezi simusiga, n'umunsi simusiga, biri buveho, biri bube byanarangiye byaheze. No kuba abarundi mbonera kure zitajya mu bantu ngo zibice, Imana igakinga ukuboko ikabagwanira 100% mu kirundi cyiza. Harimo no kumenya nanone ese umwami Dawidi ninde. Hano mwebwe uwo mubona ninde rero mwahisemo, mwatoye, uwo mwemera ninde muri abo ngabo mwabonye ngo ni umwami Dawidi n'uwuhe muri abo? Nsimbize wowe icyo uri buvuge muri komenti. Twafunguye urubuga rw'ibitekerezo, ndabizi hano komenti ziri bube nyinshi, ntawe ugenda atavuze hano rwose. Hama rero abo bose habaye hari uwihanye agatoranwa nk'umunyesezerano, no komenti gesi rwose. Iyi tarani ndimo, iyi mpano ufite, iyi mbuto mbiba, iruta ibyo byose mu gihe Imana yafasha marayika akayidirija akayiyobora neza. No komenti ntawe sigana nawe. Bindutiye kuba mustane cyangwa gavana ibi ukundi aya mavuta kagakiza. Donc mu maso hawe yenda uranyengera, uranuka, urasuzugure ko ndi umuntu wasutswe amavuta mu ruhanga na Kristo ampindura kuba umwe nk'umuhanuzi. Rero navuga ngo Uwiteka bishimye cyangwa akabyemera cyangwa akabigomba kumwe muri aba baperezida, nge ntabwo nabiburana. Ariko ubuhanuzi mpagazeho never expired n'abadede rwose. Mwaraguza, mwaterekera, mwagira gute kiranka cyangwa mwasenga, expired CNDD-FDD, mubyemera mubyanga, nuko gipanze nuko kiri. Noneho rero twe dutanze ibitekerezo, ningirirwa ubuntu nkamenya Dawidi amazina ye cyangwa uwo ari we, nzomubabwira. Kabiri, buno turi mu gukurikiranira amakuru hafi ibiri kuba 5 kuri 5 n'amasengesho menshi, koko imbundi yo ziteguye kuvuga ari nyinshi, cyangwa se abarundi babaye seriye ku rugamba muri Kongo, ubu bari kurwana. Hano rero hari abatarabaseriye, ndi gukeka ko baba ari bya bindi bavuga bati ni mwitsindisha abarundi babarase FARDC irase kugira ngo mubone nkuko ushobora guteguka nkubita, ariko nkaba nzi neza ko nta bushobozi ufite nkari bugukubite, ariko mvuga inti niwe wambanje. Mwabibonye ntejo yararashe n'uyu munsi yarashe. Niba bari kwitsindisha simbizi mu buryo bwo kugira ngo babone impamvu yo kurwana. Niba igisirikare cy'u Burundi kiri butsinde kikirukana 23 kikayambura hose, kuko nta zindi ngabo zihari, izindi zifasha igisoda cy'u Burundi, izindi ntago zifatika, simbizi. Rero ibyo byose turabikurikirana dusenga, ndetse mu bwenge turabikurikirana, mu maso mubiri n'ay'umwuka. Nta kintu kigomba kuducika mu izina rya Yesu Kristo, mu rwego rwo kugira ngo ubuvugishwe Imana yatunyujijemo bwubakirwe, burindwe, bushyigikirwe, kandi intego nyamukuru hatabaho ko nk'umuntu mukuru, sindi umwana w'umuhanuzi, hatabaho kuyoba cyangwa kujijwa cyangwa kurindagira kwa hato na hato, tugasanga natwe tubaye twaratangaje ibitari byo. Bityo rero ntabwo ndangaye shubije umuntu wabajije cyangwa se wifuje kumenya ibyaba bapapa ngayo nguko. Ibindi nibagiwe muzambaze nzabasubiza, cyangwa ibyo udasubwe nihishemo yambere y'ubuhungiro, atakura amahoro yambere y'ubuhungiro. Umwami ni igitare gikomeye, gikomeye, gikomeye. Umwami ni igitare gikomeye yambereye ubuhungiro. Umwana wa mbere igicucu yambereye ubuhungiro. Yambere itara nijoro yambereye ubuhungiro.
umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro mu mvura mbere ubwugamo yambereye ubuhungiro nta n'ubwo imivi nembana yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro Yesu niwe nihishemo yambereye ubuhungiro nta byago byantera ubwoba yambereye ubuhungiro nta mwanzi wese wankanga yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro ntabwo nzavaho Yesu ari azambera ubuhungiro ayi nawe ntazampemukira azambera ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye 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 umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro ndakugumbiriye mu izina ry'umunyanazareti shalomo shalomo ngiriwe ubuntu bwo kongera kukuganiriza cyangwa kugira ngo tukubwire ubutumwa bwiza ntabwo njya kure y'ejo ndagaruka turebe kurondeza Imana kwanjye cyangwa kwawe ndetse tunagaruke turebe uburyo n'Imana ikurondera nayo kuko Yesu yaraturondeye mu bise n'amaraso araducungura Imana data itanga umwana wa Yesu Kristo ku bwacu kugira ngo Yesu aturonke mugabo natwe birangira turi kumurondera yenda twebwe dutanga amashikanwa tugatanga ibitambo by'imibiri yacu tukaba urusengero rw'Imana tugakora biriya na biriya natwe tugatera ya ntambwe imwe dusabwa muri 99 Yesu yateye ajya gushaka intama y'inzimizi hama rero twe tugatera imwe yo kugira ngo natwe tujye mu murongo we cyangwa se muri connection yiwe izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro haleluya haleluya nukuvuga rero uyu munsi wa none ejo nahoze mbabwira ngo hari ugushaka Imana ukayibona ukayishaka usenga bigizwe no kwiyiriza ubusa n'indi mirimo myiza hari uburyo uyishaka uri mu ntambara ukayibona gukijije indwara ukayibona gukuriye amadeni ukayibona kwishyura ishuri ukayibona guzuye mu rupfu ukayibona guhaye donc ukayibonera mu mirimo n'ibitangaza yo ikoze hari n'uburyo nababisobanuriye ko Imana y'ubwayo ishobora kukwiyereka mu nzira zirenga igihumbi n'imwe ikayinyuramo ikakwihishurira nkuko Mose yayibonye Eliya akayibona Elisa akayibona intumwa zikayibona donc turi muri areti dutegereje ko mu kurondeza kwacu natwe twayibona n'ubu wowe nkuricyo ufite icyifuzo uri kuvuga uti Uwiteka senga amanywa na nijoro mbabarira nkubone cyangwa ndifuza kukubona ndifuza kukureba ndifuza ko twabonana kuko ufite ibituza umutima ufite ibibabaza umutima ufite ibikugoye ufite ibirukuruhije Imana idutabare uyu munsi wa none urifuza urasaba ukavuga ngo wite ese nkora iki ngo nkubone cyangwa mbigenze nte ngo nkubone Imana idutabare rero
umutima wacu ko uri mu nzira zo kurondeza kugira ngo tubone cyangwa tubonwe cyangwa natwe batubone. Icyo ni kimwe. Kandi ahantu turi nanone hari igihe waryama ikakwiyereka, hari igihe waba uri kugenda mu nzira ikakwiyereka, hari igihe waba uri hehehehehe ikakwiyereka. Twese turabyifuza. Igitangaje rero nuko twese uburyo twifuza kubonamo Imana itwiyereka ntabwo Imana iza mu buryo bumwe. Uburyo yiyeretse Elisa, mwibuke neza imyaka Elisa yagendanye na Eliya, Imana yabaga muri Eliya yaje gutaha muri Elisa, ariko habayeho intambwe. Ntabwo umuntu avuka ngo yuzure ingobyi. Eliya yambutse iriya Yorodani, Elisa yanze kumuva inyuma. Abahanuzi 50 baramutangira kuri bariyeri ya mbere, abandi bahanuzi 40 baramutangira kuri bariyeri ya mbere, abandi 50 kuri bariyeri ya nyuma. Kugeza ubwo Eliya mubwiye ngo ninza kuguruka umwitero ugakurikirana ahantu uza kugwa ukawutora. Muri make ni exami ya nyuma, ubwo urahabwa umugisha, urahabwa impano, urahabwa byose. Ubu buryo rero mpamya ko buragoye buraruhije. Wowe abahanuzi 10 bakubwiye ikintu bagihurizaho, kubatambuka byakugora. Abahanuzi nubwo yaba umwe, nubwo baba babiri. Hano umukozi w'Imana Elisa yahuye n'abahanuzi 90 ubwo bose hamwe kuri bariyeri ebyiri zitandukanye, bamuhanurira bati shobuja ari bugukurweho, agiye kujya mu ijuru, uramera ute, urasigara nk'umuntu watoranyijwe. Arababwira ngo ibyo ndabizi, don't worry. Yemera kubandanya inzira. Twebwe uyu munsi wa none rero harimo n'aba bahanuzi basenyera ingo, akamubwira ngo uramugore si uwawe, mubyaranye gatatu, uramugore si uwawe, yenda ntimushobokanye, yenda ntimuhuza, ariko ni uwawe. Yaba mubi yaba mwiza, yabaye umugore wawe, mushamwe mwarabyaranye rimwe cyangwa muraranye amajoro 10. Niba utari indaya ku buzima bwe, ntabi indaya ku buzima bwawe, mukagirana isezerano naka ngo uri umugore ndi umugabo, egare nyine ko yabaye umugore wawe, cyangwa se ari umugore wawe, cyangwa se ari umugabo wawe. Ubwo ni uburyo bumwe. Uburyo Mose yabonye igihuru cyaka kidakongoka, ngo ariko Imana ikamubwira ngo subira inyuma, aho uri gusatira nahera. Ubwo n'ubundi buryo Imana yiyeretse Musa, ni ikintu kitoroshye cyane nacyo, ariko afazari cyo mitende. Uburyo Aburahamu Imana yamwiyeretse nawe ubwo yarashoreye umwana we agiye kumwica. Muri twebwe warabyaye, narabyaye, kugira ngo wikorere umwana wawe umushyire ku bitugu, umugeraho umwicira, umuhambira amaguru, umuhambira amaboko, uri desi. Imana niza gusura umutima isange neza uri seriye, uri serious ko ugiye kwica uyu mwana. Iyo nzira kuyiboneramo Imana bimwe itwiyereka biragoye. Aho niho Aburahamu Imana yamubwiye ngo nagira ngo ndeke kunkunda. Muri twe rero urumva ni ikintu navuga kigoye, kiruhije kumwizera n'abizera, mu buryo tuvuga ngo Mana twiyereke. Shobora kubivuga ngo Imana nkanagusengera Imana ikwiyereke, no kwizera ngo kwiyereke, ariko uburyo iri bukwiyerekemo utabaye maso ushaka no kutabubona, ushaka no kukugora, ushaka no kubyitiranya na shitani, ati ni shitani ije. Koko Yesu yiyeretse abigishwa, uwitwa Thomas ati nge simbyemera, wasanga atari we, ariko ngo amwereke inkovu. Uyu munsi wa none natwe turi abakandida bo kugira ngo ijuru ritubone, turibone, ritwiyereke, naryo ritwiyereke. Ofete uyu murongo mwiza rero twifuza ko ijuru ritubona cyangwa twe tukaribona. Niyo mpamvu usanga inzira ya benshi niyo uko twe turondera, koko aho niho haca benshi, kugira ngo tubone Imana ari twe turi kuyishaka. Noneho ab'Imana ijya kwishakira yo ubwayo personnel, urumva yabatanzeho Kristo, irongeye kandi bwa kabiri ije kubarondera nanone aho bari mu mifuko y'ibiharage, nkuko yarondeye Sawuli ikamusanga mu mifuko y'amasaka n'ibiharage n'ingano. Ubwo buzima twese ngira ngo nibwo turimo. Turi muri connection cyangwa se mu murongo wo kurondeza no gushakisha Imana rwose, ariko ntituyishaka nk'iri mu ijuru, tuyishaka muri twebwe. Ufite isezerano rero, nanjye mfite isezerano
ufite amasezerano, nanjye ufite amasezerano. Uwiteka tumusenga ku murango, mu ijoro, kila siku, kila segonda, kila munota, uko umutima uteye dutera amasengesho cyangwa se isengesho, twifuza kubona ubwo buntu tububone neza 100%. Yesu Kristo nashimwe cyane. Uyu munsi wa none rero sinzi uburyo wowe rero wifuza. Arimo n'abantu babaho badafite mu misengere y'ikaba nta rutonde ruhari, ku buryo ahera mu kwa mbere akageza mu kundi kwa mbere, ntabwo ari gusenga agamije ko Imana yamwiyereka, ntari gusenga agamije ko Imana yayibona, ahubwo ari gusenga agamije ko Imana yasubiza, ari gusenga agamije ko Imana yakishyura. Nabyo ni byiza, ariko habayeho ibikugerageza, Imana utiboneye, Imana itakwiyeretse, uzatsindwa, uzava muri egizame rwose utsindwa. Koko abigishwa bagendanye na Yesu, arabagaburira, araboza, arabakarabya, arabasiga, rimwe abanyuramo akora test, aravuga ngo eske munyita ndi, hanze abantu banyita ndi. Bamwe bati ureriya, abandi bati urerisa, abandi bati uri umwe mu bahanuzi bavuzwe ariko tutamenye cyangwa mu bo twamenye. None aragaruka arababwira ngo ese mwebwe ubwanyu munyita ndi? Bahita bamubwira ngo baraceceka, byabagoye nyine, baraceceka. Simoni avamo aravuga ngo uri Kristo, umwana w'Imana, jambo w'Imana wambohoye. Yesu aramubwira ngo ntabwo ari inyama n'amaraso bikubwiye uwo ndiwe, ngo ahubwo ni data wo mu ijuru Simoni ugihishuriye uwo ndiwe. Ahita anamuha isezerano ngo nkwise Petero, bisobanuye igitandara, nzakubakaho ishengero cyangwa itorero, n'amarembo y'ikuzimu atazanyeganyeza. Uyu munsi wa none uwabonye Imana turamuvuga twese tukumva, no comment wayibonye, n'uwo yiyeretse no comment. Eske twebwe hari ikibura, hari ikindi dusabwa, hari ikindi mu izina rya Yesu Kristo amasengesho ushigaje, indirimbo ushigaje, n'ibikorwa ushigaje, kuyirondera kwawe biguhe kuyibona, cyangwa nayo ubwayo ikwihishurira ikwiyereke. Niho tuzica abazimu n'abazimukazi, pole keshezerere, niho tuzakorera Imana neza tukayikorera dushize amanga, kandi rwose bikagenda neza. Mwami Yesu ndagushimiye, nukuri turifuza kukubona utwiyeretse, cyangwa natwe uko turi kukurondeza tukakubona Mwami. Hari ibiri kutugora mu ivugabutumwa, hari ibiruhije mu rugendo, tutarakubonye guhamya kwacu biragorana, utatwiyeretse kukubwira abantu biragoranye, kandi ibyo bibiri bitabaye gutsinda icyaha biragoranye. Ndakwinginze wiyereke mwene data uteze ugutwi ijambo, ndakwinginze unyiyereke Mwami, mu izina rya Yesu Kristo. Guhamya uwo tuzi ntako bisa, kwamamaza uwo twamenye ntako bisa, ngaho tubere umwarimu, umwigisha n'umurongozi. Tubaye abakandida rero, turakwiteze kandi turakwiteguye uko dushoboje, uko tubashishije, mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera, amen.